Kardom pinibirta arjikta pinibirta thanbang phi nilika jirong hangpi. Aprang si birtang tonpen chipajir midam de aprang prang birtang hungpi arjikta. Dipu Santipan Yalong Mirhing Meke Chojok Don Poke Bahem Meke Cholapen Gas Pumpli Kang Bob. Nilip koila mati Dhoniram Ingtiarong non puanta kijunalang kimisan awar sai kaviajok arlok alang mati long choralang pensi chutun chodang nang. East West Karbi Anglong Tet Kiun Association pen pherang kiamai kang Nippon. Dipu 5 mile along Ingdeng Kep Kichok KPL Tiasong Karli Tanga Tumapan Kachikimo. Birtang hungpi arjik dere phi puthat birtang tonpen chipajir midam sinang. Karbi Anglong manpeng kedonai CM tuliram rong hangaphan nilip arat kachuningri. Bokajan Lakhain Koirapo Nilip Constituency Koilamati Rongbin Ahavar Araratum Kijunalang Kasiksa Katura Thetan Khangjanglo Alalitum Rong Arat Kadokawepen Doning Koido Alalitum Havar Araratum Kaningri Lake Longchora Langapose Ningkanga Polote Langkave Barikha Polote Langkacho Lapusansi Alalitum Aning Kaning Kanta Padam Nanglo Lasinon Kedobon Asokar BJP Keteketingatum Prabjin Pen Labang Soki Sung Pen Kepajok Jia Phansi Havar Araratum Towar Chulang Ponlo Lapen Prabjin Pen Ringwell Kipi Jia Phansi Sodak Pen Chuning Ripon Pedo Nilip Chokiola Pen Berta Pangdakpot Moses Teron News 24 Karbi Anglong. Dipu Sanchipati along don phokep ahem mekecho lapen gas pumpli kangbob. Dipu Town ke Parlo Ward number AC Santipanti Sif Mandiratung Merihing Kahenwajok Don Pokep Sose Ahem Mekecho Tong Sekot Pen Fire Brigade Saikiatum Pen Pemeptun Bonta Mekecho ke Prapikajok Hemarlo ke Dohar Muhartar ke Pajok Un Edenlo Mekecho along gas cylinder pumpli kang bobajok penangan ahem na hok lola pen penangatum arengahu solo pusi Berta Longdon Dipu Pen Berta Pangdakpon Edmerson Kamsa News 24 Karbi Anglong. KPLT asong Ingdeng Kep ke Chokali Tang atum afan difu pas mel along ke Chikimo Padopon. Ingdeng Kep Kichok Karbi Liberation Tiger Thiek Ben KPLT asong along kacerap kecetodun Kari Tang Songunok Biatuma Phan Kedam Tang Niphaikre Troxy Arni Chikimo Asai Bengpon Jai Mega Tengpen Ada Provide Troxy Aporpen KPLT Asong Alama Inturpon Bangso Asai Keteng Laki Chairman Akai Ran Rongpi Lapente Cerap Chitudun Luti Cari Kang Tang Lapente Kangtung Karni SM Akai Harlong Kathar Abitu Kari Tanga Tumapan Chikimo Asai Dengpon Bangso ke Japon Defense Secretary Rijak Dera Lapente Cerap Chitudun Commander in Chief Akai Sakatera Alang Litumsi Bangso Asai Pichunpon Kepat Busia Jai Megalong Operation Commander Sarmung Timung Jalinsi Armu Okso Jutang Paklangsi Ing Samjitpen Pachunpon Pusi Public Relationship Officer Chihekpen PRO Ake Hai Singhason Hanse Hinpensi Nilitum News 24 Karbi Anglong Asai Hamlong Bertanang Pali News Text Report News 24 Karbi Anglong Karbi Anglong Elementary School along Prabjin Pen Wareng Anghoy ke Papleng Jiaphan Karbi Anglong Autonomous Council CM aphan kachuningri. Pinini Paing Koira ke Tom Jak Kong Ning Kan Suri Nira Inkoi Tet Association Pen ke Matadam Atengke Karbi Anglong ke Paching Thur Jiaphan Pura Pini Pherang Kiamai Kang Niponahot Alangli Maipu Dili Raya Chetri Kongchun Bang Joy Singh Bepen Ningduk Chepaklang Ateke Alangli Kedamtang Aningkan Ningkan Suri Nira Crescer Cap Assam General Tet Along Pangrum Pet Pen Haro Korap Ho Inghoi Chepa Undun LP Section Pen Inghoi Haro ke Thomra Inkoira Sir Cap Upper Primary Pen Inghoi Haro Isira Troxir Cap Haro Isira Troxir Cap Trokan Undun Lapendo Tulang Inghoi Haro Korap Ho Angbong Pen Karbi Arat LP Lapen Upper Primary Pangrum Pet Pen
phan troxer kebra troxy ando alalitum general tet undera pisitame Karbi Anglong Autonomous Council pen advertisement paklang pon pedet lasi alangni joysing bipen lamthe jaipona tengke kopia pot si ilitum Karbi Anglong alok advertisement bipon pedet ma lapen Karbi Anglong mati 6 sidul pen angtat a district alongke third merit lista paklang edlo lapen boring hour sai sitame kipija phaji chisik thuloklo bon sitame Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghangke Karbi Anglong Elementary Section in charge topok uvoi phit sitame Thangnata Chelangle Asosi Nangmanlo Lasi Prapchin pen non akihai Tuliram Ronghang CM Kidobamahut Karbi Anglong tet a advertisement apang Prapchin pen tet qualify atumaphan advertisement pipon taprang nang jipura choning report pedo Dongkamukam pen berta pangdakpon di kanto terang News 24 Karbi Anglong Pinia berta lansikang thong inglo dome thangme kardom